Kumnong ay buit katanat puli puthi ke sarkar jila upa Himalaya muktan Shangpliang ulaong balada ke jila kam Pyntreikam mentau snap ya ke NEP. Ki Samla Pule ke jila kini kendu jing namar kin om yo Leit beteng shui ke jing puli ke postgraduate jongki ke university Lada Pyntreikam no ya ke NEP. Haba cringe kilat pathai kubor uba Himalaya ulaong balada ke jila kam Pyntreikam ya ke 4-year undergraduate program Haki College ki Samla Pule ki bependap ya ke undergraduate ke batang laisnem ki mamla syu ben beteng ya ke postgraduate na ke benta ke daw ulaong baka sarkar ke yoi ya ke jingdon kam ben Pyntreikam bed no ya ke NEP bat ki bebun hiki college ki layat syakmat ben Pyntreikam ya ke NEP. Education policy kade ke policy ke banra ya ke kerdan jangka pule puthi syaka next level. Dia namar kata kadau mentang ila sedang syuah ke college level. Mentang ngani tu ifi kumba kendai po 100% ki college ki badan hapo ke jela jungi kila pediang ya ka new education policy. De ni kermen bah kisnem ki banwan. Ki khon samla jungi kinyo ya kata ke jingnang ke jiksta ke bayahap kedan ba kari berkowe. But ya kani ka graduate course kabahakan ni ka new policy kalong south na kata kalong ke ba kan ailat yaki ba kinra yala de haka kerdan kaba ki kinyo ka jingnang ka jingstan nga skwa ban ketutang si contain yaki to ki perlok ki ba bom pat pediang ya kan ni ka policy bat mai na kwa bat ong iki ba ni nim day bangin ya lekai ke GM jongki kon samla jongi namar balei ba lada kini ki kon samla jongi kidang buat ya ka all course kata kamut ka all course kan kut tang license ka new course ka de south nem de lada ki kon samla jongi ki graduate tang license hapo license kinum yo admission ya benta ka postgraduate but ada pi apply ban Leit ban Pule MA kata kamut pin hap ban 1 yang ban repeat sa sisnem de kala long ke jing nuksan ya kini ki khut sama jing de kata kata ke jing ketu nak leng jonga kum advisor kalong dong nya ya rengkat renti kum bayat kari berkowe oi kindon ki jing ni so tu kindon ki jing aba pisdang ya kan okno apa wara kan okno ku jing kala ke jing ka don bai ndrei ka sarkar kala manjur ban penbiang ban penbit ya kita ki jingduna la kalong haka liang ke infrastructure la kalong ke jingduna jong ki nong hikai kum ta ter ni kloi bangin wanra ya kata ke jingera ban pendap ya kita ki jingduna haka ni kala But in order to fire them or what? See sir, it's like this. Now these teachers are employees of certain colleges. Now we leave it to the judgment of those respective colleges and to their decisions of the managing committees of how they deal with these kind of situations, and particularly with those people who are protesting. Yeah.